Ing Ciudad Angeles, pasik na nga ning ugnayan ning 4-piece kaya duwangan ring niyayaliwang ahensya kalupa ning city government. Ay ning report. May kisan metong niya Mayor Carmelo John Lazatin II, king capacitating 4-piece external partners at ceremonial signing of the Memorandum of Agreement o MOA para kareng bayong halala opisyal. Again apan, King Subic Zambales inyang November 17, 2025. Kapag nasaning aktibidad, pwede mo na ning Department of Social Welfare and Development o DSWD na pasiknangan, ingugnayan, king Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece at siguraduang bala-balaw sing suporta kareng benepisyaryo. King pamitipon, dinikdi king katungkulan dareng LGUs o reng lokal kapanibalan, king pamag-monitor at pamanyaup kareng 4-piece beneficiaries. Kabilang na ing pamanyugurado, king pamanuki king health at education conditions at pamag-access kareng serbisyong kalupaning livelihood assistance, scholarship grants at skills training. Ing mawa signing, simboluya ning mas matigik apami buklod at pamisaupan-saupan ning DSWD, LGUs at reng bayong opisyal para king balaw sa panyulong dareng pamilyang 4-piece king Ciudad ning Angeles. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.